In fact, so only Uncle Poma Abraboni, a young who are in ye. Memo bad DLFM 106.9. Osha Brenna, Semadum Yeno, Abapa Nunciaho. You may dear Wasugusu with Yeno. Anidaso Wɔhɔ Obia. In fact, Anidaso Wɔhɔ Obiampa. Etina no penu Monica Fajo. O se nyame sinsum. Edia no pay di kan yeto ye ho de ahwe nyame konkronsa. So nkwaso ani ye nim ne ndenso. Anopa ye onfa ye nkonfa ye mrasim dwemu. Ye beye musuo na san. Ye beye ahwease ye beye nkuguo no. Ono twede ye mponya nkopa. Wakase mpura na epuno. Wakase enyina na enjina no. Wakase emra na eba no. Anopa ye onfa ye nkono onfa ye mrasim dwemu. Jana poni mba ya adwen dia. Na ye sra me nkonkron sei. O medi anim kan no pay. Ono a nyame a ode ye kono ode ye ba no. Ano pay onje tata sa. Ene dwuma di pina na egu apono sa no pay. In fact o manga na nsem pina na egu mu a. Eho behia sa no pay betena se ye. Na ye de honkomo. Edia mejeso no eya wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi metna mo edia ma Mr Prince Obia DJ Hitman in fact senior and pom design anopa me channel abusuan nyina magidi se bibia ye kama empa bwana de so pa na so ba ende ma dwoso ho a me hye ne kakra Unim said the dear Juma dear Biano Pano. In fact, as a dane who here pa. Yano pay ya the Asadaba Matredi and Poyanko Pon. Facebook na ya Juma. DLFM 106.9. Sansana YouTube on ya Juma. Nina DLFM 106.9. Ube to me edu messages and so the aba. Oh, WhatsApp on us wa. 0593 406565 0593 406565 Sana Facebook on so. What do I send the messages in the bus about Jimre? Yakin can in the amount of pay. Sanasusan of Penya Menkwana Medi Jumadi DJ Zigibi, a senior technician on duty. DJ Omarion at the end more. Our Facebook on so and that's YouTube. If you tell about Nasi and pay, Samson or Pam body 114. Baby, you bet Nasi. Not a pay your didn't come up.
Anɔpɛ o menhye onkra ne bi. Menim sɛ de abrabɔ no ɛkɔ edema one sɛ de abrabɔ no edi chinhia ɛwɔ abrabom. Badɔfa no pɛi yaso na tie me sima mienu pentem. Ɛne sɛ edum pempensu bia na abrabɔ no na esi ne tirase. Utumi hu sɛ wo de tade a na awai. Wo ye bibibia da emfa. Nanso enokwase ma wa abrabɔ no mu ne sɛ emra behu no sɛ asetenam aya de mpade ama wo no. Na enkunimde kɛseɛ bi edi wanim. Sa na abrabɔ no etie. Emra behu sɛ bra bi a wopɔ adwuma bi a woyɛ eniama ya basa utumi sɛ ne ma nyina ato ape enya mfom so sɛ kɔba ne saa pɛ hwɛ na hu ne sɛ ekwanya bi de wanim a eba. In the middle of every difficulty lies opportunity. In the middle of every difficulty lies opportunity. Ɛne sɛ emra setrem bɛyɛ den pade ama na otu ani bibia da emfa no hwɛ hu ne sɛ na ekwanya bi ɛna eba. Ne sɛntie ne nema bia na da wani so ana nka pɛ sɛ ɔyɛ watu ho na mosa meka sɛ obi dwadi a wodie no ne dwatere nyina hye wadwe ho a wonte ase da mesrɛ sɛ nya mfon so na ma ne ba saa de a kɔso na sinkete na ba adwumaden efiri sɛ na kwa foforo bi pɛ sɛ bie na kwa na pɛ sɛ bie no ɛso sɛ ne ba ko na emutu ye no entiano pam bibia mu wabam ma biribia da mu wabam kɔso sinkete na kɔso ya adwumaden na bɔ mpaye na kacha Yankopɔn sɛ ɔno ankasewa no ntetra akɔban mu na de biada na ɛyi wani sade hunu a mekasɛ ɛpono mu ato no ɛkwan foforo pɛsɛ bie nti sɛ de tebe ne bebie ama wo nso de opɛ no wo nsa tumi aka de anɔpɛ yɛnsi nkete ne mo yɛ homɔden sɛ bɛkɔ so yɛ adwumaden na yɛhye yɛ hoden na sɛ ne ɛna pono mu ato a foforo bi bia de bie no ɛso sene de mu ato no anɔpɛ kisana labo sɛ tekramada bodwo na mogya di ho afurusane de anyame na anɔpɛ yi yɛde wase yɛ ne yɛkorɔ no DLFM 106.9. In fact, I know kwasam say anɔpɛ de atwede yɛ mpɔnya ko pa ya ma yɛ no ɛdɔ so pa
Anope me kan Lumba super dia ma o. In fact, the super papa bonten so a. Anope ya so yasene. Say yam fast da no emfa so ma no pay. Tujuma dia bia wudi abahia nsuo no. Fani nyina koda Lumba super. Yemfa super papa me so ma no pay. Say yan sode adwuma kuo. Dwuma dia bia no. In fact, Dr. Kuraka. So upon me betumi akonkan a. Bomadian so benum nsuo no wanum super papa. In super no so de nyina ne Lumba super. In fact, akwanya ba de magana hyenkafo. Because say wonim kia twi wo bi sifie onya adwuma mfa nye. O wa trust kan asabo ya sifie. Mesra adwuma ba. Ko piem Lumba super kache. Na ko tu so bi na fa kwa akine. Na busum do asika benya bi. Na de abo wata so. Frempenifu ahomatufo iso 0555 274 757 and 0577 475 343. Madam Abanya Miche Butumo Dansuma Nimpatem. The shop no I just sent to Lumba Sport. Esanso benya pia to Selenum. Ewa Dansuman. Na homa true phone 0557 349 401 0557 349 401. Mama Vic Butimo fan Crossport M. The shop no I just sent to Onyina say Eben worship be ni pe honoma. Our true phone is 0500 680 783 0500 680 783. But come to Moda Kuman Saki Station. The shop no Eben Adum Traban Honma. Ewa Dakuman Saki Station. Now home true phone is 0244 094 793 0244 094 793. Na edit kwisi nso butum ewo do hwenya edit kwisi obutum o do hwenya. In fact ne shop no ene Central University no ene de hwe ni mo. In fact adanya me aya no pena do so pa fra edit kwisi wo do hwenya. Na homa to phone 0246 601 004 and 0266 400 215. In fact, I can't phone kwa. Nanka babona say. Now so yamia dumti. And I will be a yapuna. Near Cassa Tridian Ponyanko Pon. Bessa Yadom. And a pedacidema udin. Yam funny saying that Jemima. Jemima said Jesus lover. Jemima said Jesus lover. And a penny you come to me a friend. Now do I say that dia bar 05340 50199 05934 6565. Yani ya chrono yasim. We bet me a friend 05340 50199 059340 6565. And pay master dan ko. Mr. Dawo papa 30 seconds pe. Ne unye so nya kwanja tumi abu awura mu. Good morning. Good morning. Auntie Maggie Okanshi. Ayo. Mama na pom di say. Anope nyame asa ye na de ne bi. Ma dum ni ahwe yi o ye ho ye. Eda nyame ase master dan ko Auntie Maggie. Ye da rade ase wona bambo ne ne hwe so pa. Wode ahwe ye. Wa ma ye nka ye kata na ye so. Wanya ni ye bre se mu ahome ahome fofu agu ye mu a. Na ya se dan kuto. Ne ni mabusia ne ma ni kono abusia fidie mu ni pa nyina ye da rade ase. Ena that the Lumba station. Mo amoya djuma ho nyinara. Ye da rade ase ma mo kra mo di fini mo fiba. Isa da rade ase. Ema on my Ghana emu ni pa nyinara. Mo fra move ena mpani.
yɛda Awurade ase sɛ Awurade abie ne han fɛfɛi de ato yɛn so na no pɛ yɛsɔre yɛ mogya di yɛ mu afurufane ɛtɛkrɛma dabɔdwe mu a na yɛaseda nkutoo yɛda Awurade ase ɛmframa a yɛhu yɛantɔ yɛntia ɔde akyɛ yɛn aseda ɛyɛ Awurade deɛ amen. Amen. In fact, oh, you come in. Senya Yesu anka ye befa hen. Ba me fa ni say good morning. Kafra what me anyina so. Ba me fa ni say good morning. Good morning, Sammy B. Hey, for na Abbas Austin senior ne pom say. Mema na what to say? Ya me admo den kwa na chen 30 seconds ma se dan ko. Sammy B me da nyame ase e de ma won kwa. Bi da sabi wo sole ye asole o kata ye akata. Sammy B Obia sorry o ba wontimi nkata. Obia sorry but wontimi simfri ne bed so. Me da nyame ase de ma won kwa. Na me wia na me ba me ankata. Me da nyame ase e de ma me ankata me nkwa ene ne nyame aya ma me. Me sorry ye sane me di kan na ma sorry. Me kasa mata me bi utibia e nyame na dum. Me da nyame ase se ma busuafo me sorry ye me check on them no bia ho ye. Me area me tin so boni bia nsi ho. Me da nyame ase de ma papa me ka papa na DL ho asem na me kan nyame nhwa no se o ma no adwempa na sabi enum na same bi onso nya obi bi di nyame nka DL abusiafo ni nyina ho nyame nka obi biala onim 49 ai obi nyame nka obi biala enna me ma me so di we say me ma me happy so di same bi Amen. Amen. Medase pa Medase Fona nyame nhyira opi but mesra wa oba boni tientiem no no nso nya kwanya monwura mu good morning Kafra 059 0593406565 Mama Fanny say good morning. Odofo wodi ni ba bia kasa free. Ba ko fa chat ba no. Sini akasa free hen. Kasa fit man no ta free piano. Mr. Piano and pay master dan enko. I thank God for my life this morning. I'm still alive this morning. I thank God for my dad, sister mama, what my Mr. Market. Amen. Amen. Good morning. Morning. Nhyiraba. Mama, nempom di say. Adomo praising. Hallelujah. Yede radiasi anopai. Sewe hu mobo. Ede won kwa chew. Aje wutata fe kwantenten ama wabego ejumu na sunjemu. Yede radiasi madiel ni nebusia nyina. Roman father ni nebusia. Wasti ni nebusia. Mama ni nebusia. Minsu ni mebusia. DL College members nyina ni omobusia. Ghana manyina suli omobusia na no peye de radiasi. Amen. Amani hanya beto Yesu wo Yesu di mu adominati. Amen. Amen. Mama Fanny say good morning. Hello, good morning. One Timinka. Obet me do the messages in the bar. Na 0593406565. WhatsApp messages no. Ahoma phone 0593406565. Sana Facebook no so DLFM 106.9. What about Benjamin Makinkan nyina dia ma o. Mama Fanny say good morning. Hey, Asante Zango na pom design. Obari adom. Ya da nyame ase. Sorry amate won kan die. Na mahu se asafu ehu a waye bia ma be. Ne kwasem. Sha ebritiewam. Neka me yama ko mantimi anko. Odi na ba sa djura bi se ko me. De djuma ye no uwie ye. Meti nkwa meti ase. Ni wonkom ahodi wo ho. Jano pai. Chama hunu han ne ka sie dia. Na me yire me ma. Me nananom. Obia ho ye. Babusia so obia mfra me ya. Ya me kan say. Asidanka Ghana Nyankopon. Bofo pa. Wade na tama kase kura ye. Na amana nyina sori tiam ho. Na Ghana de mfra ma papa. Ya humi. Na ni pe bia dwom boni a. Obudi fina de kai kuye ya eno me ko fa yare be kakra no. Onyankopon tie on ne nsa awo mo so nka wakoma. Na mo se safri o makwa boni nyina ho. Ewo Yesu Kristo dim.
Amen. Amen. Asante Zongo. And say she ye pania busiano. Mama Fanny say good morning. Good morning. Doctor Manchempona Suhum. Suhum and I'm doing anopay so with that Yankopon say. There would be a minimum and a memma. Yet Chinkramu anopay na moja edi mu efrosania na tactical no aya aseda ana me de ma otwedi apon Yankopon a ohwe me no so a ọma yehu emasem ma me na nyame ase emfama me sofo pani papa Dadu Akins eye Pentecost sofo a ono no ye district pastor e wo Suhum ono ana me yere ju eye Aisha Akins be da nyame ase papa eno free wa ma me nko chebi na me nko da nyame ase emfama pastor Ado e wo chebi am say me da nyame ase kese pa man twempra makrao. Mama Fanny say good morning. Hello, good morning. Me do fu dinu bia kase free. Obia ni Atafiga. Abosokan kantinka moto setika da dade. All right. Samu antimaje. Antimaje adakata ko ebie. Me do nyame atima se Yankopon hira abi amano. Antimaje da Obia ni kera na tayi. Kasa so me do nyame ate de maun, me se Yankopon se hira de maun. Sa de bia bigi dara omo wa woden sonko. Omo ni je sonko. Omo otumi sonko. And count you know man or bush now. Not the Biani de Biaro, Yanki Ayadenka. The Yadia see at the man the bushia, my ma, and then my many mianom, and then in Yamu to a benara. On Yako Ponka and boy of Bias Ronco. One for you, dear, any day, and she have Mumma, Yankata assassin Radu and I. Silver lady, the deal with the arsenal, the dead Radiati the Mano. The Biaro would be a Yanko Pomana or Wadian Ronco, with dear. Na afa na djuma ebo o my Ghana na Ghana fan tuma ko fa ata bi dem akoso kan tetika moto tetika da di dade me ko da me da si bi ota frija in fact asema to ye no se ye Yesu anke be ne den ene nti ye be sum no ye be sum ne da. Good morning daddy me pa chomo what you say ya me adumo I try very anti-comfort with every big sound. Anti-conny my you. And no place we had that Christmas. I was not doing baby. I was stand there doing ye. One day, and who mobile, no man had the back on cross here. Me that the mamma may be young. And the mom was stadium of Ubianqua. Emma Roma, the dear Roma will be a catching that comfort or Chiano. How are you? Amen. Amen. Good morning. Nhyiraba. Senior Udin baby akase free. What's in the Obia Wɔhɔ? Ya me adumo Westy. Ya dia tena motu fu Yankopon. O bro here, therefore in a bambo here. Yankopon ni tumi so cha bon samo no. Onye dia asida emana. Me den nyame ase. Edema Auntie Mary. O Japan est. Me den nyame ase edema mama. O asare wutwe majo. Me den nyame ase edema dola. Ewo Christian village me den nyame ase edema Lizzy ewo Ashama ewo New Town Accra me den nyame ase edema obi bia o siyenka me den nyame ase edema Christy ewo Santo aja Yankopon kan ho no mo ba wai ene da Lumba me den nyame ase de ma woni mama Lumba ene busuan ni nyina nyame kan. Amen. In fact, who hears us around the pardon Nasina even Yankopon din. If you see a different if you buy a sword, so any Yamian Kaya. In fact, Fakra. Good morning. You are Fachasunte. Mama, or mind your boko dear. I say, ye pa, me offer. And on Bedumon Canyon inti, a bon eye Kwanaya now I did we be antentum and Millennium now in Sabakawate. Me pass you. Me, my vinti on the pay. Yankopon sra me as a fan of their brave you. Yankopon count on your case here. Nano pay me the Yankopon say, Emma on no bushina. We send the Yankopon say, Emma that Lumba on the bushina. So I send the Yankopon say, my phone no more. We send the Yankopon say, Emma was Madina and Enquires. Auntie Mary, Lakeside, on so many bushy, or Monkwa. With the Yankopon say, no fact, or could you abo, the video or an opinion of the Yankopon man inquire.
Me so me na busia. Oh Yesu di muti. Amen. 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 Fanny, say good morning. Good morning, Ofa. Papa ba say. Udini baby akasa free. Oh, akosi ni o kaswa papa say. Oh, sister ko, if you boko there. Yes, adom boko. Ya da dia say anope masidane nko. Ana say me da ora Yesu ase. Se me ko da ye abusia o man Ghana. Emu nipa nyina. Awurade ma ne bambo ne ye kese we yeso. Ana pe ya sorry o. Enye pe mu ye de sorry ye. E ya basa bi o de to ye nso. Na mena ni du ye se wo so sorry ye no. O de na basa ne kan yen. Ama sana pe ya sorry a. Ye ka so ora Yesu. Ye da wase. Ye da wase. Ye da wase. Ye kwa woni ye na ekọ. Ye ba woni ye na eba. Ya fa na asie nkomo obia. Na emom wa wo bo soro ne asase no. Wona ye de aseda be ma. Ana pe mi danyame ase. Ema DL etiefuo nyina eni mu adwumayefo nyina dade Lumba ene na yire bidarade ase ewo mabrabom adom ene Yesu din nti amen. Amen. Good morning. Sammy B. Sir Kwadi Tama Community 11 champion and payment you. Unim sa odi kwadwo me so me de kwadwo. Na ho asemayin. Ye ho anti na yaka no. Maachi. Bejo susak. Yo anopei. Me de nyame ase. Se wa hwe me so. Wan hwe me mfom so eni me ani. Na wa ma de pa chi me. Me de na yeyi na ema no. Me de ayeyi ema mabushia me yire ne me ma. Me de ayeyi ema me fiefo nyina. Me de ayeyi ema DLFM fo nyina. Me de ayeyi enka Nyankopon ema dadi Lumba ne yire. Ena me de ayeyi enka Nyankopon ema mrikwa. Ma pet lady na se ma me ntiase. Me nimu nso. But nyame nka ne ho. Me da se. Yes, yeah, that's it. Good morning. Good morning. Oh, Father man. Eh, what for food? What telling what he fancy say? Oh, I said you should DC down summer. Better, I no pay Macedanenko. Yeah, I no pay so the Asadama, the sorry and Tunabia. From here, you are saying Tiasu. Yeah, the Asadama. Say, Oguswa Kurukura, Ogusu train Kakranka from January or the Echo. Inti, a Danyanko Ponase. Now, offer only back on so I can. There you. The TBA no pay Yanko for better FDU. No question, me woman, no. Ah, always go, let's go, baby. Eh, they are. We see a crash of you, but to Cranto Beji. And one, I really make a carabacoso. And one, made a CP of a foam. Ya dear boy, yes, you anka ya fahini. Nancy, your best someone da. Good morning. Good morning, Oba. Ofa, see within any baby of Casafre. Comfort, Dodoa. Kone Dodoa and a pay Macedanenko. Oh, me said you two for young coupon. No, bro, Genetia. No question. That's a young who quite fast to die. So, yes, sorry, no. Damn, not Thomas or Pegayan. Yet, though, two for young coupon. Me da, Yamia, say, Mom, what do my phone now? Son of the young corner or the young back. Was so best time when I bought for some 99 amp pemable. Yet, Danyan coupon said. Medanyamia se mama ma Amanda kwachwa rade de afia kanin fie ho Richard nyame de afia kwa kanin fie ho Mrs. Sanso ofumu yare na so nyame amane so Amen 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 nyame shira o nyame nka won so ho sister Kone Mama Mfani say good morning Aladi chasunte mache Meju so Kofi ma ashaman eya ashaman Diamond City ana Bacha. All right, I don't pay Macedanenko. Offer. Any thing that Ingani say. The question. We do not the shots here at Jordan and there Yawadao. And so say, you could share register one, do not ato. And so say, yes, yeah, home Fabio, in Yansavi. And to me, the Maceda very new tour. But any answer. Yeah, dear. Yeah, dear. Oh, me, mobo. Tie me soon. Offer. We do best here. Oninga minyeju. Kofi, man, next week I have Brana Bay worship. What? Ya menka hopa. Invite me what I see. Message send the voice and a bear guy. I'm Fanny say good morning. Good morning, Fanny. Hey, my home we didn't be a free.
Abia no pay Macedanenko. Amen. Matisa me wafa ase say ena afiba wate oda ase pa me wafa ase ya bi nhyira obi abi fadi say good morning. Good morning, Ofacha Sunte. Ipacha odin ba bia kasafre. Ma Julie ni kasafre apenkwa. Ma Julie apenkwa me yenti anopai. Ye de radia so ama de pe bia chenye. Ye ne ye busua. Dompem hene. Dadi Kwadwo fosu. One na yire ne na busua. Ye nyina ye hu ade tie ne DLFM abusua nyina. Ene me nso mabusua nyina ye hu ade tie fefe ya. Ne ya ye ka ne se rade. Utumeso na senka udin. Amen. Amen. Mama Fanny say good morning. Good morning. Me dofu udin any baby akasafre. Sama come to two. Mrs. Minta. Yes. Anopay Macedanenko. Wa fanie. Mama nie. Anope matimo fanka meni aje. Mesu meni aje pa. Me wa fa 10 gram. Me na me ka kire wo. Wa fa esoja fosuro. No kwasem. Omu wa no mu dimika se. Hey, na wanwane a waso be hye. Ni me son kasi ana me ho aye me de ye. Me da se pa. Na sa de ati bie mu me ni mo fedi ehia. Erade wa ye ni na o. No kwasem. Anope ta shemada bodwe mamoje di emu afusane. Ye ni efiefo moni bia nto ye. Papa ya dawasi o. Ye ni ebusue nyina dawasi. San ye tie bia be dawasi san say program we si Anidaso Wɔhɔ mo Obia. No kwasem. Nti dako Anidaso beba. Ye danya me ase. E woni oyema papa no penso ya dawasi wetu ye fu bebre. Ede wasi bebre Ewurade nkoso nhira no mo ahode a betimi ebetena ode ni dey na me wa fa 10 gram ye mama ni nyame nka ho pa. Yes. In fact anope mo ye ho moden a na oni misa aka nanka ye nko akra nanso na nyame adom nti ya je ye ho de na anope de ye kan nyina nza Ewurade twede ya mpon tete kramfa ma nyankopon anope o me ye dawase o. No one fast for any abre pa. Good morning. Good morning. We didn't maybe akasafre. Bra Rich and a pay Macedanenko. Oh, yeah, that radiation. The radiation, brother. Hallelujah. They go out. I will lie on the check. You know, sure. The mother was you. You the kind of you company and next day to Amen. You cannot pay any abusia, any DLFM college association, DLFM joyful na kate aywadwai. Amen. Amen. Good morning. Morning, Ofa. My home for within baby akasafre. If you feel me kasafre atare. Sister Fia kunedo no pay Macedanenko. Ofa nyankopon san na wa ndeni bi mu. Wasan ye bio. Ma de pachi. Ama TV mu fe. No kwasem. Eno hwe so ama ye ho amasem. Yanti atinka boni bia. Asa no wasama de apacha na divine selection akan bia. Ka say da na se. No kwasem. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Wafa. Wodini baby akasafre senior. Odoni ifle gono bujo. Macedanenko. Andapa yeda nyamia sisi wama de tabia chiye. Andapa masati wonka. Amen. Amen. Yes. Me family last caller. Na ya dia sedane dia si. Efini ya boagura mu. Obati anse ne ya ne ya kura no. Good morning. Good morning. Me do fu dini me bia kasafre. Oh, me did the Rita. Me kasafre ta ma committee one side 20. Sister Rita me yenti anopai. Oh, anopai die. Because the nasi. The nasi and sada. No kwasem. Yeah, and any 3 days na my firstborn. Uncle Podin name feel back what can in film. And the midnight so I made an instrument to me. Okay.
na no pedie no nya konya bem ti me de rade ase nyame nhyira no se na ni 3 days ode fie baako ka ne mfim ni mebusia nyina ada na sebusia santene DLFM mebusia nso me da na se amen no my Ghana visenye ni penya ne nya ne tin from January to June to July there enye easy no kwase mo how abebrese amane ni nyina mu no ebade doye nema ene ba kwa yitumi gina no dia yakase da na se nkoso hu ye mobo ni ma me nsa ordinary afa me so orden kwale ya bewi ase minimi kukokwelek esina me bambo se o man yakase wo yoso amen bi ensa be so bi nhyira ntumi mfa nhwe ye ma nkoko nu pempen so bi enso omo so benyini nso abehwe ye ni ye amen 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 me fa me last call me fa frefo ni bio mo mfa nche me sim ye besen bia homatrofo na de mamo sa me di aseda no me fa me last call na de aseda no e de esi good morning oh kafra wentimi anyina so last call no wentimi antwen yo oni otwen honhom kafra pa good morning morning shabapo yami adumo mesis mintanie nana bomo yam last call no pay maseda nko to shanya mi ani munyam kura wow wayen na washe yesu yena banke siniye wow wayen na washe yesu yena banke siniye oh yena bankasini oh yena bankasini oh anapea wa oh wayen na washe yesu yena bankasini oh wa oh wayen na washe yesu yena banke seni uwa amen 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 yeso adona yes mi need you Radena yes ya min shira bebiri amen afra for about fa chawe husa homa ne gusu abrenke sa na asoma dem bre ne tin nya de ametumi afa bi osisi enti aseda na mesra wo fra nya de ametumi afa fa champi na wa men kan WhatsApp messages mienu we say good morning Sammy B, thank you for your good work. I say thank God for my family we every day doing change inside Atomic Hotel Dansuman he said do me chani abusia ni nyina we say I thank God for my life and that of my family from Piano to my new town. In fact, I'm a bayo. Nanzahana my TV so I won't. In fact, to Abu Zay and some of my ufia. Nazigibino ni Masasa. We say good morning, thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Mafia di Fatama Community 10. Me ye haimba. I was once a slave for Satan, but now. In fact, me be a chamono. Na ye slave where the Satan. Nanso na de Yesu nti age ye hokra. Baba fe fi ha no ma say ekoso. We say good morning, thank you Jesus. Amen, 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 amen. Okay, na coffee time community 11. In fact, zigi nyame nhyira pi. Ano pese de ohim ni Frank a ofia ha no. We say thank you Lord. Amen, amen, amen. Wa fire the friteshi. Na James Boche. Me am wa fa seketwa. I say good morning DLFM.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. I want to bamba the abome. Any abu sending na. James I say ye there. I don't pay me channel. I am for in our day. Where's the free Georgina Monchain? When I say good morning, big brother. Amen, 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 amen. I thank God for my life and that of my family. I miss now, Pa Georgina Mo. We say good morning in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. I thank God for ushering us into another brand new day. This is DJ Ghanaian inside Butcher Station, DLFM and Ness. Oh, champion, you say ye there. And open and as young as young come out day. You sure say what be their team. Emma Butcher in Potam Nada. 1 year ever DJ Ghanaian Fidin is what. Near DLFM and Ness. Tommy a bridge and come on pay Michiao. Dexter Bada could do bad batch medical. And a pay Michiado for Nina. Daddy Lumba, Papa Onkwaso, and a pay a mention of P. Mama Lumba and a pay a mention of. Ewa kwenya kesi amadi amaye. Say yensu mo my Ghana. Silver lady. Mavis in Shiramenza. Mama no penya minshirao. Mace Mebelanchi. And a pencha koma. Nana jwa seki. And a pemichi ame wafase. Make Jackson. And a pemenya ungo so double into baby cry. Niye mu wakura katenim. Na yakwenim. DLFM 106.9. To shake the devil. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. In the name of Jesus. Shake the devil off. Come on now. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake. Shake the devil off. In the name of Jesus. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. In the name of Jesus. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Oh, shake the devil off. Shake, 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 shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Oh, in the name of Jesus. Shake the devil off. The devil is in trouble. 106.9 DLFM 106.9. In the name of Jesus, you are more than conqueror. In the name of Jesus, you more than victorious. The powers of the heavens have been given unto you to shake the devil off. In the name of Jesus, you are more than conqueror. In the name of Jesus, you are more than victorious. The powers on this earth have been given unto you to shake the devil off. Oh, shake, shake, shake. Come on now, shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. In the name of Jesus, shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. He has no power over you. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Ah, in the name of Jesus, shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake, shake, shake. Shake the devil off. Shake the devil off. Shake, shake, shake. In fact, I'm a shaky devil, no. You're shaking it off. And young man, everyone, I'm cry. And the quail matane. And the Yanni Acrono. Majis and a pair with him handkerchief no fear no. In fact, him, why? Shake him up, in the name of Jesus.
na pa me ka wo say Vedant healthcare for esu asene say yemfa ko akata mo boso na besoma no pay enti minima de so eda wo so ene yade wa wo fam no pay aha Obia da e wo kidi ni mu ena afi nso uliva na kira wo brebo no ena afi nso wasa no aha bi wo hode a mesra wada ayarasabia ba ko pa o mai mu yaje atum na mpirivo mo mutumi krata sa mo nsa yade o my Ghana mo no eje Vedant healthcare ko piem ne yemo ena me kese no ojonso a ene protein kwa emo a okram yes every me kese nso ebia ne fatty liver obra bonus ade ado mu sei in fact wudi agura bejo nkwa afre wonsem mesra ko piem e wo Vedant healthcare enyo so wasene e ho ne yembrabra yade so yare ne yensorosoro no yetu asu se hu yetu ase deku ne wanya pomo de mapa make say no wodwonso twa no na infections abamu hypertension adu ni pedua de aboso o how be la da so yade bia da yentumi modi mpo na tete waju abra aboso no kokko pie mo e wo Vedant healthcare na yenso wase na yade yentu ase mfama o e waso ya ne mienu wo my Ghana m ubowura mu okumase a ye wa hodwe da ban je Ekufo school junction hono ma e hono na ye sokoban aha ahodwe da ban sokoban je Ekufo school junction ahoma trofo na 0502 230 999 0502 320 230 999 and 0247 665 436 0247 665 436 Now so na krabo prima tema me kira kra there was Spenters Road Spenters kwana so pay ya ben Coastal Junction Pogas and Cheho ma yes and Fidelity Bank na di hwani mu and Cheho no penny butu ahoma trofo na 0502 661 346 0502 661 346 and 0549 951 211 0549 951 211 Anape kwani matene yenya shake devil no off awie dia na ye monwura mfanwura mu ewokuru akrata nimu na enkomo akre wo hono mo no ye ntwetwene ye mfama no pe no encha kese ekọ ediamam chief me ye sure say no pe chief wasi kwansa wo kwa adwuma enti no pe encha kese enkoma chief wuni mo ho pa no pe encha kese enko efamam na kwa akrata ni nyina babonten so na yenye mre ne mbobo so a na ye mfama na hu nsema hodo a ekoso ewo omankanam na yensha ase ne yemfam free daily guide kwa akrata no edensem ababonten wo kire mi sem India for prime minister agbawure mo omankanam aba wo ban in fact one Ghana bebedi ehema beboa mama timi asam abamode asan nti ase apam na Ghana ene India man no adwadie ene mpuntudwuma atimi akoso ediama mienu we ya endra do bepie Ghana mu a one Ghana man pani bema oboada John Dramani Mahama omatuna kwakosa nti ase apam beboa pam Ghana ene afinso India adwadie ene mpunto atimi akọ ede ama aman emienu we na Ghana man pani John Dramani Mahama mfoni da habio ana kuwa kata ne ba amane say 24-hour economy will cost $4 billion Ghana man pani anum semni na endrada Ghana for bekaya Ghana man pani ekobo modern akubie 24-hour economy a emana Ghana man pani ebontoa ebepre o man Ghana benwa tumi we no ede share Ghana fo nyina bose oba 24-hour economy be jane na so ma Ghana enwuma abusu di amaye ye be ya adwuma ewo mra enwuma no ebi kwa nopa ebi kwa awia ebi kwa anadwo ayada ne nyina kire se na o man no ye kwa yanim ewo mpuntum di Ghana man pani ntim se no ada wa pa ho ntoma embe de pa kwa kratai ede ho amande body aba anopai ye chechire mu ede akire go na sanso na kwa kata nanim hanom sei no
eguso ekwaso sa na mu kyerem say gold board for company for etimi achi enipa mako edu 10 a wona me Chinese fo a illegal kwatikwa na monam so a wonom edis ka akọ ho dwa enti mra ne ma ho kwanti mekase no enka ne kyerem say ageta gold board company fo achi won kokko jama na mra etimi ene wonom edia kuakata edi adaso e delegate ede ho sensem ede eba amontene so na sanso na brekuma nav yisi aka se kyerem se abrewa ayipuma kwamunti adehya mo abrekuma nofo ne moto aba mantimi anyama bedwane no mate denne every say MPP any NDC for mpanifo akwase tena my electoral commission tunu masinkumya akontiase apama abrewa ayipuma kwam nyankopɔ ya duma bosoma yego mene de toso du baako mba kwoto aba na boa mablekumanov monso manyama se bedwane na nyanka mo ye no eto etimi etwa yentu fane yenko pie mu ewo daily graphic kwakata na ba montene so na ensma hodo a daily graphic e de ba ye no wokire mu say president welcome Indian prime minister for 3-day state visit sada bidi kan ka kire wo no Prime Minister Edema India man be pia my Ghana mu a one Ghana man penin John Dramani Mahama to abaseko mu in fact e more the pastor no man ma ko akratai edo mienu nyina foni e dia bana Ghana man penin sere sa sanso ena India man penin so sedia nanim se ma wan hwe ananam yensa oba nsrahwe e my Ghana mu no Ghana fo atadwufo wa ye bete de na ko akratai dia daso daily graphic eno ede ho amane bo ede aba sanso na president start 24-hour economy engine. Atadwufo wa Ghana man penin. 24-hour economy a shaho make say no wabama ho modia start engine na we roll out. Na in fact mfoni da na efe pa obehu Ghana man penin John Dramani Mahama na afen so. O man penin ebede chiri Professor Nana Jane Opoku agima mfoni da na man in fact onoma pa dwumade ho ntoma ye akono pa Ghana man penin eden senda to dwase o chire ma yanka nkyere Ghana fo nyina sɛ enche bia Ghana sika sembe kona ne mevisa 24 economy no ebe bo adwumaden yi pa akwa kratai ede ho amane bo ede aba emontene eso sanso na yenko pie mo wo the chronicle kwa kata na babonte so be Ghana man panimfo ni da habio ene wo kire mi sɛ Mahama 24-hour economy path will be challenging we ene Ghana man panisma hodo a wokani o kire mu a 24-hour economy ne de e ya de pa beboa Ghana pa me yakoyanim e wo mpunto ni sikasem ene mpunto dwumom nanso e begyere se benta ifiri se oban be hia sika na chinso hyehya hodo se abade to kwan mu no in fact enya sem kuma nanso se de tie bia no o mampani begyere ne ho na ban ya boa na 24-hour economy no ne ma konkan etime edema oman sanso na osahen nani abre pa ye ka osahen a ono ene e mase bedwane ade ma de hia wonom ewe futu ono kura se na kopie mo maga na mase bedwama eje wonom banu tinin ne den edo ni mnyamfo Alexander afanya maken wakasa wa hanu musei na in fact nani abere pa o kire ma Ghana man penin bosia hudo bi 360 million eye World Bank cash no in fact o kire ma enkonkan ni boafu pa se Ghana man penin bosia hudo a wudwire we die ebe ha dwen ebe ya deni ka be ya Ghana man penin titia breaker osahene Alexander afanya maken ede ho nsem de atudwa no pai yade mo kire mo esem ni enko pie mu di Ghanaian Times ono so ba bonten Ghanaian Times go wakata na kire mu say 24-hour economy takes off policy to create 1.7 jobs voter league to be major transport corridor enya sem kuma kra nti o mu kire mu say yes 24-hour economy ne baba no ma de atumi amanyuma bebro 1.7 million jobs ede amagana mebuno atadwufo ede yankopon ase nyuma bebu so ede nyame ase pam ebie mo nso Ghana de chama made atukwa no so kire me se okopie mo e o voter lake corridor no so nde be koye pam matuma made na edwade akoso mba made atumi afa modi subonto etwa voter lake ne kama e madwade akoso ye pa Ghana man penen ede ho nsem ede atudwa na the national conference so dia ba o kire mu say Ghana man peni eye economy ho sensem ya 24-hour economy no de ho nsem dia ba na so nam say ya boss wote no yem momodia enkwani bi momodia mbomfiri mane akoko akata foforo so a
the Daily Searchlight watono torch ne ko the Daily Searchlight ko aka tanaba bontis no wochire mi saying tensions rock UPA over antics of acting CEO make say ukopie mo ewo environmental protection agency ampenifo chire mi say yeka say no hwan na beto twa de kane na hwan na beto twa de kane UPA acting chief executive officer mo chire mi say hwan na beto twa de kane ageta ko aka tai ede hwan ma ne bo ede aba sanso na the overseer the about chire mi say we've moved from slogan to action. President Mahama no musini Ghana man pani chire mi say obehye bo say 24-hour economy be break Ghana for me ke say de enye bo hye biu ahye ase a eye adwuma enti we eye Ghana man pani enem ensem eni sanso na Daily Post ko akatan de aba Prime Minister Edima in yebepia o Ghana mu a one Ghana man pani akwakohia o man pani atena ye no ene so ode ho sensem nyina de aba on so akasa de afa 24-hour economy Ghana man pani apa ntoma no ehum ye monwura mu ne yemfa di campaigner enfantwa to okra na wo kiremu a eye sempe stood eye reaffirms ownership of Dama and Sakaman lands issues warning to trespassers entimeka say mwamba modern akopie mu ewo sempe na nana matrenkumyansa se da ho no mo no mo kiremu se akopie mu ewo Dama ana afenso eye Sakaman na mo kiremu se nsase no eye sempe for dia enti na bogura ma agro bediu na ade be ye wo no wa nkasa hwe ade a obepe ho ye nyina we sine fa ko akata mo boso no na ye mfansi na ndo pe ye ntwa ye ho tema ne yankwaje abofo nkato ye ba dwumadi ahodo na aka no kofitela betena se opam mo bebi jo betena se na nkoma no pe no ye de ho nkomo medam ho abesisi a me wa fa se no wa na dwen se wo mo wa na dwen se o mana so boa kro twene mu tankra ye bebo yenko Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se ekom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomuden wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku Amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, dear Dime Papa, in the Padem. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwanye ewo obotan so. Eni atechem ya ninyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa herase. Ya ne fire service station no. Eni dinhwe nimu. Se wo kwa adenta. Ya wafrafraha. Ubetumi afreyen ewa humayiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tiawan trail se wo baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku Amoniaje, Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edai Papa, in the Padem. Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be hu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFMPlazaHotel.com. Website www.DLFMPlazaHotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM. FM 106.9 FM. In fact, media me dream who Obia me friend to my god. In fact, many sikani be kwedi agura ye den. We every daddy Lumba, Charles Kojofo Sunchain, or se me dwena me ho. In fact, ya no kwasempa. What you want my modiana hwe wasitinem. Na hwe agudifo. Repair se one ne kwana na neba. If there's a be mobrowa. Na no odi sika to mprada. E na ne ne sen. When was one yeshiu. Abakwa na wasa ne senkra no. Be na mfa hwenem. Moni na hoye pa. We every daddy Lumba Charles Kojofo su. In fact that nani atio. Wutie nnwom nsem. Na so abra bo ansi wi a. Na wo de oni ufie ni pa otata wo no. Am se ohye kambu. Anasa chachawo. Anopemi kanfu Geomen na din Grand Kente Enterprise jamao. Geomen na din Grand Kente Enterprise. In fact yakodale pa. Anything ceremonial. Anase bi esu na ba, awreho na ba. Ni nyina ye boye homoden. Epe ho akade de mao. Kente hodo bi a wo pe no. Wo bo wura mu e wo Geomen na din Grand Kente Enterprise. In fact ebuso. Kales ahodo a wo pe bi a wo nsebeka bi. Enquanto so abuso. Because you won't come here, Hodwa, yet high. What part on so at the Bamau? Canopies are Hodwa Pebiano, who body gramo,
ewo Geomena Dinka Enterprise a wonsa beka bi enkwadwa hodo bia empaboa no so de ahena mampaboa ene empaboa benya niama akade bia da yade gi yani wodwumedi ase aponto ase se ye na ba ne nyina mu no fani fa kire mo ewo Geomena Dinka Enterprise ye boye ho modin yi pa na woni se nanom ho niama ne tontonti no ye bo no nso eda fom pa de se nanom nante no ye ho kuto na oba ye nya abotre ene udin komo kama nene bi a wope no usika ne yaketekete bi mpo a yetumi bo ma wonsa ka de a wope in fact umpe we na wope kaya moto mu ana woni kire mo ewo Geomena Dinka Enterprise nene ma hodo bia da fa ponto ho no kokoda wonom ne mo na wonsa entimi enka bi ne ma hodo nso a enya pompra de yetoto yensa aise sika akọ no enana matena atena kwamwa etena se dede ye komu edede yensa no nso ni nyina tuntum bi ho nom bobode ana bra na ne medidwa in fact ya shop no ye wala tabia kwashi ya ni radio gold na ene ba ho pa ye ben radio gold ewa North Accra na ubo wura eye kanesi dwa kese ni mu a store number S463 store number 4 63 ho no me ye butu a Geomena Dinka Enterprise ye ba dwumaden esomo man sompa frempefo ahomatrufo iso 0244 930 528 0244 930 528 and a pen me can give it P capsules the amount. Give it P capsules. In fact, Bema, they be a set me catch them on. More than one more for any you. If it's a make a say no, Bema Bakuba Madia question any no match now bar. All presenting member in our sassy way so. Into Konako Bada Bridja, work yen anima say. Make us a premature ejaculation. Obama saw the 30 seconds. Net him keja. Ogunu of any say. Make us say enkwamwa wo mu no o spams no ayamre ayeho Joseph sabi kontomina ya dia kaja me wo fa se e ba sa wontumi hu infertility emwa sa na sexual weakness in men be ma make us say wo kosi nani mu a kakra bi ne waje mu ma wo fa de a wo ye ntia beboa ma unsaka give it P capsules e beboa petu ase deku dia ma o ya sanso give it co capsules in fact e boy dwumadin ye pa se usisi ena make say okofman to me so de bio eye koko pass na aju ni pedua boso a constipation ayam team maunsanka bi wo dia forgiveness ko any pin never bome never ma the best results pa something I what givers herbal mister etumi boama unkwa homoni nya hodin ye pa afi say support immune system no emaninya hode to me fighting nyade wa hodo edu yo bia wotanom give server mecha na wonta nyade kra mechira malaria ya leboni nso etumi kutia ne pa typhoid and jaundice sabi weni ayekuni sabi aponje ani ma unsaka give server mecha ne ntu asiemfa ma wodidi a wonte ne de oban ye duane de si wope odo nsa wa wo musa na wa sore ko ma unsaka give server mecha ne bi na mo a yesanso wo give GC Mr capsules give GC Mr capsules e badwumadin ye pa rashes ahodo a aja himfini de aboso no oba nim guase enye me yentu ase ma wo me kese oba himfie honom ensufita na eba enim guase pa ni me se man saka bi eye give GC Mr capsules e betu ase de ma wo me kese ku bunsa ya wa wote pa anya semkuma ye me wo fa ase man saka bi pa samson na wodwo nso ya wa wote ni nyina ye give GC Mr capsules umpo de wo kompo no se wo no oba beda o krache ensufie fia himfie no mo ba nyina no e betumi aboa menstrual pains wo bu nsensisi so e ba nne ade chan na teko ade se Ghana nyinam kanea no ene e Africa josa ma won saka give us eba Mr ni bi sans na give GC Mr capsules drugs ahodo ma Ghana mo nyina no wo wura ho no ma ka kire wo se wo pe give us ndro ni bi fremprenfo ahomatrufo iso 0543
222-470 0543 222 2 near Miensa. Now the 470 aka home. Anopa minim said ya wodan ho aye. E wodan ho aye basa. Oh krache. And the paint abasa si we so a. What if I wodan ho a? Wona okro no. E dan in fact said ye tie bia no. Obehu say yes wodan no nyam go mu bi no. Eya Benjamin Moore manufactured paint. Eno pa na ba bonten a. Ghana for no we self and nyina nsi ne form. Eya diamond paint. Diamond paint. Pa. Eya paint no. Eya water based paint. Enti enchiri so eya washable. Enso ogu humpa afi na wodan no ho efe pa na ho fe ne eba na eboa so abimam weda no emfa no babia wo bia no wo penti wodan ho a ehia sunsanso bone bia ye de no so anya de fade out the color na nsesada ye wo colors ahodo nyina bi wo ya so ye make say wo pe gross semi gross high gross acrylic na wo pe eye matte finishes ni nyina obenya bi e wo diamond paint fo akachi. Ya shop na doso power maganam. Emiam ya hodo ato apeto maganam nyina wo pebia obenya bi wo honom na watimi ato. Emo ko piemu akwa benya. Ahomatofo na 0546 770 341 0546 770 341 and 0207 744 697 0207 744 697. Ashali Boche School Junction Honoma. Ahomatofo na 0538 364 104 0538 364 104. Domi Bognizer 0503 493 710 0503 493 710. I'm from Mongramu. I was Pentes. I don't prize a honor. I'm at 0503 493 710 0503 493 710. Diamond Paint. Yes, I am home and I say leaders in paint and colors. Yeah, you prayer. Would the wedding can you call him? Different to Magunti. Betum more sebo kwa piepia brabonisa. And a pair bedin como. Kufitela Tanase. Samson of Pambo Baby Joe. Messuama Ghana. AKA New York City Ablante. And you bedin como Fian when you kufitela Tanase. Intent Jamaica Muchaneko could command pay. Nanda down Mr. Ghana Mampenin. John Dramani Mahama. Nanebo. Nananya Bedu. A man will play to me na him Francano. And I'll catch a Ghana for so bar. Or the 24-hour economy de bar. Ghana ni Baya Juma. Ebibakwa no pa. Ebibakwa wia. Ebibakwa najo. Ebibakwa najo da suom. Ebiswa kwa hamache. Na boma Ghana ni oman yanya sika de agu yebotom. Na mpuntu atu mba oman yi mu. Ghana man peni pa honto mendra. Na nsem peni odade atu wia no pay. Yetena se na di honkomo. Yam ka betwafo ne chen no pay no. Yam ma omo akwa ba. Kofi. Good morning. Morning, Nhyiraba. Nempom ti say. Nyame adom ye kurekure mu. Ya da nyame ase. Ane be yire se benta. Mehu sa amanfo aye krado pa ofia no mpa na baby jo. Nhyiraba. Empom ti say. Oba de na daroma. Endra wo irae. Ekwan ya ekwan boni enam so ya. Kafra. Ama mikoto dwe ni medwadress nyina ye me ya. Enye yizo. Endra me be tewani mu amfa kafra. DJ Zigibi. Nana. Makwaba. Memoache. Mejo so pa. Woni watiefo na mechiam woni watiefo. Ye nyina so ye jo so. Sam ho ye de. Onyame adom. Me ho baby jo mani age. Oh yes. Na baby jo de hu na wani anya na ho. So bed. Me na sa no manam. Ka chiro pa. Enti na pa mu nyina kwa aba bio. Yeah. Na ndura se na make no Ghana mampeni epa 24-hour economy no ho entoma. Enti na pe no ye beji mu nyina dwenkire. Ensema do tu dwa na do so ye pa. Nema hodo a Ghana mampeni dia gu nsane so de ba beboa na Ghana yesi kasem akona nim na do so papa. Okan bi edifan fidi dwuma ho na afi nso eye kua ye titiru Ghana mampeni kan ya sisu dua. Se na mapod ya gu nsane no de beboa na Ghana sika sem agya ne na so no ya de beboa.
na ohia Ghana fo nyina se nyina ye ntan na chefi so kon we no sabe so man ye ya enye ono na man ye ne de na mo nyina ye de na nyina so benya so mfaso enti ye ntan na chi na ye ndi kan tie nsema hodo Ghana man pani andra da ma opa ho ntoma no ode etudwa efa 24-hour economy no eho. The 24-hour plus agenda comprises synergistic sub-programs that are tailored to key value chains, and you must have heard the ministers mentioning them. These include Grow 24. Now, Grow 24 is about boosting agricultural productivity, agro-processing, and food security. Make 24 is about revitalizing our manufacturing and industrialization. Build 24 is about accelerating infrastructure, construction, housing, and public works. Show 24 is about harnessing Ghana's rich creative, cultural, and tourism assets. And Connect 24 is about fixing our logistic chains, transport warehousing, ports, energy, and digital infrastructure. And Fund 24 is about unlocking innovative financing through credit guarantee schemes, blended finance, and venture capital. Aspire 24 is about building the skills of our people, our values, our ethics, and digital capacity for competitiveness. And Go 24 is about mobilizing all sectors, religious, security, academic, and civic, for national productivity and pride. This structure ensures depth and focus. We're not attempting to fix everything everywhere all at once. We're targeting high-impact, job-rich, and export-oriented sectors with strong forward and backward linkages. Eti ensawa endrada Ghana man penny John Dramani Mahama opa 24-hour economy no hontoma no ensama ode tu dwani na ne nsama o kan e ba kone say dwumadi ode ba no eya ni suade hunu se Ghana man nyina ta na chi na nyina ye ka no ho a ende suade hunu ba mu pe Ghana ye bekọ yanim e wo mpuntum Kofi Injira. Ajanya bedu no pay 24-hour economy and Ghana man penny apa hontoma. Eden ye hwe ni mu. First of all, good morning. Omomuti nyina nyame nhyira Obia say odi ato DLFM 106.9. Na Injira me no me kenkan bibie mu say me ba ya na de. Yeah, sure. Letter ni ma me. Yeah. And enra so me senti no. Anidaso Wɔhɔ. It's a good initiative. And no dey won lie. Okay. And na ebeboa oman no. And a beboa youth no. When you say me all the time, I stand for the youth. Because youth na a man or mine nyini. Omo no mo anhode no betimi aye adwuma no. And this kabeba den o mine nti if a president like John Dramani Mahama adwene youth ho na odwene say o mine mpuntu be konanim no. Nti no obeye ade e beboa youth ne more. Cause sebe insha obi o 50 years ah. Sure. How long no betimi aye adwuma? E dey abo economy no. Cause Obeko pension at the age of 60 years. What you say? Inti yede ememunu na chechere, embebunu na chechere o mine. No kwasem. Inshira yet Ghana has say we've been working and people amanfo tukwan ekope greener pastures. Na inshira nenti amanfo tukwan ni bebre no say sika omunye sika wo mine mu. And unemployment rate ni very high. And sebe ubenye adwuma mpo no ahini betu ya oka. You'll be working like 24 hours. But unya ketu ya papa biya. Ube ye juma from aomachi, ube sorry aomachi 4. Akra ha say one sorry aomachi 4 emwa we juma. Nti also sorry aomachi 4 si krom. Na ube fie so wa be fie wa pon anaju 8. Ebi kureti mi be du fie na, mi se mitimi ko du fie 10. It to be 11 p.m. Na ma sound sorry 3, 4 o say me fie. You understand? So into who this 24-hour economy way ba ebeboa. Cause insira ejuma ye nyina no. One, health wise. Health. Sure. For someone to work from anopa 12 hours. Ghana has a 1 year ejuma Ghana year 12 hours. Meboa. Sure. Yes. For someone to work 12 hours. Enye easy. Na wa pon ejuma o sen di traffic mu kofi. Enye bete enafom. Into health wise in a beboa. Okay. A beboa pan cause say 24-hour economy we ye juma dia. Ya pumudimu afande e beboa. E be reduce unemployment rate na aye high wo mine. Amanfo be nye juma de aye cause a running of shifts. Okay, in the best sense so easy. I mean stress and so kakra. Stress no so bete inshira. Nipa pon adwuma. Everyone say
24-hour economy we ye adwuma na me ba adwuma me fifie for ye start 6 o'clock pepe na ye nda so wo ma obi aba na ye mfa na say ye pon 10 na ye kofi ye free adwuma mu 10 na ye kofi a insira men na be na mintimi na ena kofi obi so beka say 24-hour economy ne dia pa o but kwan be na ye befa so a ye nse beka no de ewo mu no eno ne asemu yi ena make say this is whereby onimni oye okay say odiba adwano or let's say the amount of money yeah betimi that's $4 billion US dollars enye skaketua insira enye skaketua sa $4 billion kramp o de yentem 4 na yema DLFM $1 billion but near daddy edi sa $1 billion ni be ye adwuma we mu hanu ebedi unsa ebedi unsem you understand into onim no ye okay sene na make can say unemployment rate no eso beti okay ebema imebu na ye den enya adwuma ye and ebe reduce the factor and answer the perception na woni petirim say me tu kwan akwa abrochi akope greener pastures na say adwuma na wopa na bi wo ha ya ebi wo ha ya faso de na wopa na second bia on ha no ho stress free okay entino o tu kwan akwaje den okay koso ye adwuma ye mfa say o ye adwuma 6 hours na opon kofi a enya stress free den ti na abetu kwan ye sentu ya woka so wo feel ya na opese o ye adwuma mienu a obey den obetimi aye kofi so bodua mame na enam bre ntini yemu no tot na menko baby josu na ono soso ano pe 24-hour economy no de owo eka e de fa ho na nhyehyɛ ben na Ghana man panin fa ngwa akwam ne moa ne da ye so anyankopon aso na ode pe no entimi endi enwie mu ye baby jo Nhyiraba 24-hour economy Ghana man panin apa honto mendra 24-hour economy ya asempa sene na aminu ya kofitele eka no nye bad na emuma ya na me always no odwen papa no adwen boni me papa medwen ni de awmampani ani so ade hu no de aba no enka oye na nka yeye a anka yeye ma ye nyina especially the youth okay sane ebe ma adwuma sem akoso enunti na saa na ni so ade hu no wei ode aba beto Ghana fo anim sure ba Nhyiraba yi yesi na anu ni esi yenti no ena me ba be ka sa asem we ebe ko akwa akosi brebe Nhyiraba yeni oman we mu na aban bi etwa mu wo se one district one what one factory one district $1 million exactly Nhyiraba ekosi sen district when metio ko Kofitela enti wo dia ebra ne ntino ma Kofitela ebi ba ho o na wanya bi obi nya bi wo de wonsa nka de obi nsa me pacho ba bia me wone de manhu bi okay ana manhu puntu obi a na manhu factory bia a e kire say one district one factory no eye adwuma oh by the other regions ne Nhyiraba yi I think say Ashanti region kra say metisa Ashanti region kra Nhyiraba or say one district one what factory one can say some district some factory Matthias exactly okay yanko yanim enti ni America akwa kosi ni say omampani apa ho ntoma o se obehia sika say na de $4 billion US dollars. $4 billion yen US dollars. In fact, we calculate and ka de ko Ghana cedis ma. Na nka yen hwe. Emu yen fi nguma no pay. Na nka yen hwe. Ko wedem. Unim sane na medi kan no. Si ye na nka ye ni ye a. Na nka ye na ye ni beje ho. Na mom ye be kukura na saa 24-hour economy policy matisa ye bie hu secretariat ye be fa nkrofo akotena ho nso a omo nso bosome o ma anye hwe kura na katua na allowance bi di ombeje ana meboa ye be ma omo ka dem ebe wi ase no na 24-hour economy no sebe ye kunko ho enso no kwabrane a woda no eji akatua twitwiri die akwakodi enye se me bompa ise mani nyeye me bompa ise enye yie na mum ye ya yenye ni yie se ne ye be ya enkoye na anu ni esi ye ni bi no
Ayi nya botre me ba. Woni me se mpanifo aka se me se ba akofo ewere dura egu. Yes. Na dia ba akon so amehu se emma Ghana aya na mpanifo de nhye ba ntumi nyina no. Titiriw efi o mankasa manyofo no e na afi nso ye temamufo no bi. Se na meken. Ebia na meken. So what you say? Enti we no akwaye 24-hour economy policy no. SSA yenye krata bi mfansha SSA yewura anase NDC abani free eye akonwa ne so ana yewura John Dramani free akonwa ne so kura na still ebeto aso say no ba go national agenda exactly say developmental project is say na yeye nti o man obi aba odi so say ne be ye enkoye one district one factory ya NPP ene eye nana akufu adu free aje agui say we enya de ombeto aso biem meanwhile so no ye disika ehye eye company omantumi anya nwie me das wo ho so what you say enti no ebe hadwen say ye betu ska we nyina gu at the end of the day aban ni free so na atominem atonsuom na say wono wo hunu ne say Kofi na yemfro omunyina political parties ni nyina na yemom shinap ni kosua na omonyere momodua we duabo bia ni ba ohun say wo kwa China ene India ni ade na mo de asi wono national agenda no ne say yes mfinhia wo 100 years ade ha na nyina ye nam yes wo ye hwan kura wo ba nam so bi ana ne nso Archbishop Duncan Williams o kan asem no e was National Day of Prayer and Thanksgiving na say bia agenda 2050 ni ehun say o ade ya yewura John Muhammad ya be bua yen enti no ya san NPP bra CPP bra PPP hwan momra yes say free na eko ade 24-hour economy ya yewurade abey ya asem papa enu nti no yemfa yensan hyase na omampani bi obeba bia no make sure say obeto aso enye NDC NPP 10 enso asema mi ke say NPP ni bi ti ba bi asom na no se hwe ye ne enkwagi ntum ne ye ba campaign message be ne ye de be ba abonten me patro so atemase because anka one district one factory ya na nado de ba ye na ka ya sempa o senka ye to aso ekoye bia ni se mefa ni se 24-hour economy o dia bay e one district one factory na na ya pamata de foforo de ahye ni so hwemu yi a to you no sana wo hu me sana me hu no okay me sana me hu no yenkoi and mi ready bibi 24-hour economy no say nya say bia ye be ye adwuma saa 24 hours so da bi obi ko na obi aba ena obi ko na obi aba no enhira ye musa ye ho ye nsuo sem tesen ye nka ne asem etesen a de be run 24-hour economy ye kwan sem etesen e kwan ye nam so etesen 24-hour economy with doom so ana without no light be anywhere dey ebe power eye ti say bi a obi ebie factory e wodokochewa na ene fon so Enti say ansa na obetumi implement mana akoyie no basis ni ma bi wo forma exactly as a foundation here strong ansa no asi dynasty so na mumu say ye be 24-hour but ye kwan ya enam so masa enti say factory bi wo Kotoku now so wakwa empower wakwa mano ebia wa man be 1 billion Ghana cedis and now $1 billion here okay ebia la wa man bi na so wa ye ebia say ye empabo na we bi no ye no wa ye obe transported from Kotoku to Accra no e be taking how many hours as I know they do Kotoku to Amasaman from Kotoku to Amasaman hwekwan boni onam so obedie di say Asamwajan ebie pure water factory Hebron egu ana egu e de entina manu de entina manu ekwan boni ekwan ni nyenti no hwe odi nsuo free Hebron eba kra se nsuo no ebia egu kanum na se be cost be se ebia 5,000 Ghana cedis na oba ya waba be distribute na waba be ton na ka no be se yesinkra ha ye be ba be ye ka na e be du you know factory no
no aboka be 10,000 Endra ni nyina ebere ni nti na ma mentumi mo voice ni nyina na ndo Ghana man pani ka ho nsem oka developmental project omo be ye titru efa kwa adwuma na ade no oso be make sure say omo be yi akwan ni nyina kama na omo de mfidi dwuma ekwan ben bia be ye dwuma hodo no da ben ne de say omo ahia say omo roll na e bia as time goes on no they will make sure say sa na nyina be gu na kwam kakra enunti na make say yes enunti na make say sa 24-hour economy policy or the abai entimi nye 3 or 4 years thing say a year the forever and ever I say will be adding in such here because untimi for just 3 or 4 years here wa ba say wo ba betena so en fa me twa kwan because 1 minute yes I come 1 minute no na make say because from amasama to nsawom kwankro mo ye edi 4 years into da benda na wo ba be ye me kwan no wa ba be si pure water factory na ka etimi afa so etimi aba be distribution wo etimi afa nipa me say asamo jan bi me nya adwuma ho na me na me social media manager ho agu hwe na workers wa employ wo mo onom workers no afom but ne tracks nyina opie kwa ba ko bape breakdown na asai inti den eso ni sika nyina kwa akodi ho inti ese auto company num watum enti no sane man nyina na ese yehwe ni make sure say ebe ye adwuma ansa na 24-hour economy no etimi ashase ebi joso bodu ama medase pa amana koyi amana konkan mesa ba usibi na ma menko DJs gibi nchen na Ziggy 24-hour economy Ghana man peni ndo da wapa hontoma na edika no mamimi sa we Ghana man peni ka se mi say enya aban kuto ne be ye fi so one ankwankran nwuma ene be ka bom na o man power 24-hour economy no enti dia na wo say aban ye because one me hu say eto bia na other companies na o moye ankwankran tua no e wo soro a e be ha wo nom ntini ka aban tumi eteteto no so ne ade kakra nkra na o hye wo mu nkra ne a e be boa ma mu so atumi ayi adwuma ne ye mafa workers ne bebre su aka ho anope ma minti 24-hour economy no wo se ho sen Nhyira anope metia woni watiefo na masa adomase se da bia no afide ne dɔɔso omuta yi DLFM no metie sure ebre no ekonti me de America satel but asem na obisa me ne de me de be share last na me de kan call me de so mate jumedi a omampani dia be 24 hours economy no very nice ade me to me ni de ade pa Ghana yate ade asem de nso me no ma disre dia me to omampani anim security ahomba monsem eno because yenya 24 hours no kura no area kete ni atwetuo ejina okobenani enan so ni e bono kro no ye pa usuma je akọ yenya ho hwe nti 24 hours economy ya ba rani na anajo 24 hour 24 hour yeah 24 hour economy ya ba rani na ebia making Enquires ba hwim kofo be fa kwam na say security no say yan hyemu kina ya de a be ha menyini say obeka say bia onua bi nkọ adwuma mra na so obekọ no wantimi ama ebe ye wo de enya misumi de nti say security no ombe sorry na say oma bifi up na say barriers in the bed doors na checkups na doors a ebe boa ema sa de omampani di aba no akoso yie okay ana tu na menua be ma so ka bibia about ECG electricity the way it flow no inam kan 24 ikra no yehu so nse be 24 no hour no be run smoothly ECG no yesterday almost say say levy no enche bi on message nyame yad on the 16th of this month anything now ye beje de to na ye power ECG no ye ni issue ye betua ye den ye betua na mom no se ye betua yesterday na asede no o make sure say ye tua no mama nyenche ni that is it because Ghana had ye nim we betua all right pa by end of the day no ye mfa ma de toso mienu emiensa ade ba ko ha me papa na mzina baby ju e mo kan na mesome joto mesome nyoma down ha eye yesika sem me Obia ya dwuma end of the day no say the bottom muti no ya dwuma no kwasem ana meboa enti Obia dwuma be wie say be omo anya 24 ekura no mo ya dwuma ekura no bebre ho maka tua den ekam enti say ye be run 24 this e bia double and emu be half abeka ho
ame arani dia me sre omampani se salano omanya kufu na eno so no o ma bi nkam ko se bi kema wan hwa na 24 no kra dem say enu 12 hours na akawo ekwan mu ho and the last one unsa o ka say omampani se nyo no nko an emu mo invited the private side no private sectors there be omoka we nya de edikan ya there be eti there be omoka ana ye don meba ye mi say ye Ghana fo e wa nnwuma wo kurom ha akra nya 24 hours no emu aben pa na aban aba nya aban we nko an o mama aba atwam me fa wo de ya papa kantanka 106.9 minim say emu ano ye bo ano pa na ye husu dia because de mi hu ni say partisan nti say we na wo na we na obi ya aban ni ba sa de oni ni any the same party no obekọ etia no one na ntwenko nu yakọ that is it so bi na sa oho no ono no ma unemployment no eso ete na wagu ni company ye hwe banks a yegu no kan ni say ya papa indum won GN Bank the whole Ghana yeah sure bank bi any branches in GN Bank yeah workers baby ekura say ekura say na bi wo enti mete wase a na yese omampani ene anisa aban wo be stress mo mfa anya manyosem that is it it's yesre mo tse mo ka no omo ya obia enso obia so ba me hu say de omo ko no so mo ya mesu enti omo ma ne nko na enso obia so say ko ne sa de a na 24 hour economy ni de ye na ya ja to be fa enti atiefo enye den emrem me da CP me yemfa ni sei DLFM 106.9. And when Ghana man penny a rolling out the 24-hour economy no. Chihye pina na womu okasa ye e de fan fidi dwuma so obeboa na companies ni bi ho no ma eto amutua no se dɔɔso a na aban ahwiaso kakra e de ma wo nom ene dwuma de ne ye pina ya kwan ahodo ne wa ahodo enkwe nyina ban se obesiesie na atumi abɔ ma 24-hour economy no etimi abɔ ma Ghana esikasem akonanim mebba titi fi omunya dwuma ye ne so wono manya dwuma timi aye but me de mesra ban se mesra nada ye bɛkɔ adwuma ha ma kyene anadwede a ka bɛ na ye de bɛkɔ eno so ehu hia pa esa aban tumi ye investment emu otu se ebenya bases ahodo a ebetumi de nimpa na kɔ adwuma akɔ ye adwuma anadwo because trɔtrɔ anadwo wa ne wonya bi mfuo waso bɛ ye hye pa tini nyina ye sra ban se wontumi tu ho na mɔma ye na 24-hour economy no Ghana fo yensum ne nyina ya mo afi se ade wo fi a oye ubetumi afra na wabemu a 0534050199 0593406565 no amini kan kanfo the Ofosu Plaza Hotel in fact a hotel ba ko a o man Ghana mu no e ho no ma nika pa ye wo comfort one pa ho the very comfort wo da mo se in fact wan gase wani age e very luxury baby a wo da ho no ma in fact wa feel fam pa utumi feel très bien the Ofosu Plaza Hotel se no e do so pa wo man Ghana mu a in fact ye badwuma dinye utumi da mpa so na mpa no massage se ya ba hu sa homa no brenke pa munya wo tremefa mu sisi amate kofo de obi watachem na afin so botan so ebrin se wa hwede ase adenta ye wo frafra hanam in hotel office no ye wo comfort and afin so luxurious rooms ahodo ye wo conference rooms at the ma conferences ahodo bia event grounds at the various events ye wo saloon at the ma for pampering in fact the more the sound manam ye san so wo gym centers ahodo a wo pese obomoden etimi equipo fitness pa na ogia wona nso a be bia timi ageme kama ye san so wo swimming pool so hono ma wo pese ogi wani na dwodwe ho pa obetumi akwadware pa kofitela in fact on fa ni agrokra na na okoda hono mo baaye waka ho nsem so di Ofosu Hotel di Ofosu Plaza Hotel ya me yadoma weekends be akọ hono makwaje ani wate me sponsor mo why me wo fa se for me de mo beko zigibi me de wo beko ye san so ye nuane wo hono mu bi pa ye wo continental and afin so local dishes ahodo nyina bi honom frempelifo ahomatrufo iso e na je mu nkyeremu e 0530458834 0530458834 0207 979 461
0207 979 461. The Ofosu Plaza Hotels, also where luxury meet comfort. Where luxury meet comfort. A hot depart. Ubet number the Uramu 05340 50199 05934 6565 24-hour economy aba. Then and I walk on the after home. Sembe na abeka chiro mampeni. So on to tune yenko yenim e wompuntum. Good morning. Good morning. Me wafa. Senior udini mabia kasa free. Nana da kwa ya doni. Nana da kwa ya dam. E kasa free fa dobro. Bachai. 30 seconds mentio. Me wafa. The 24-hour economy no odi abana. Eye pa. Na ade a ebebo o man no. Na se bebo a e wo sempanifo ni nyina tena se ni agitum. Na ochine bi omo oni ho a aban foforo obeba na yede abeto aso. Okay. Se wo mo anya ni sa ofa ade bi on bebie ni ho abetimi abo o man. Ebeye mogu. Ebeye mobu because said the MPP for beye omo de omo ko ye ya twam a yede foforo be. Sa so na other party foforo so ba ye be de betwam. And this say him na omo anka mo man answer na mo ka say China for ye 100-hour yes deployment no. So antimi am magana ha do mo ye bia ma o man ni tom. Medasi bebre nyame nchira opi. Good morning. Good morning. Senior udini mabia kasa free. Yes, I'm Eric Mkesefi Awush. Mr. Eric Awush, may you 24 hours economics. And I'm going to say about me now. Say, only one national plan. I bet you say, your national plan say there 20 years in a 30 years in a percent, and then the security, the housing. Yeah, for your name because at the end of the day, in Ghana phone be brain, no more you more. But imagine say we be a man 1,000 cities, 2,000 cities. Okay, hard year, give me 2 years advance. That make a matter. I want the corruption be brave. Yeah, but say, by a normal prioritize, you say, your national plan, 24-hour economy, say, but we said transport, housing is security, no, on your man national policy. Na entumembo o man na obi anye be dignity boto di obedi ne dia obotumi akase me kwa aba na ya afi ne trotro obotumi abo ha madina odu la pass ane wasiu afi no ka peka afoforo ba te national buses e be ya adwuma 24 hours na on the be bo ma accident crash so ade reduce because compare other buses no to government buses say ayaro buses in some STC na there no accident no low than compared to the other vehicle that trotro VVIP na there so abani national policy nembo ye na Medasi pi nyame nhyira senior. Good morning. Good morning wafa. Ma ho fe udini mabia kasa free. Papa na Abigail ni makasa cham se kan betile. Na Abigail 30 seconds mentio. Yo wafa me die me nso me gitum. 24 hours economy yina ya papa ne dia ba ne me gitum pa nti me dia ma de se ni nya ne se dia DJs bi kan no ta bambo for any buses no mo de beba no me gitum be boa ye man ni mpenifo ni nya so nya ba kro na nya ade a eda ho yo mo ba bi mo mba ka se bi ye be sa eni na ma ye ba fo mu na ma ye sika ma be ka na obi ya ade a o so obi tiaso no bi ntiaso no ma ja ato ye krom mo gintu na ni na enye pepepe Medasi pi na Abigail. Good morning. Good morning minia. How far is within any baby akasa free? Oh, minia bema. Only 1+1 is vintage road baba ba ko opposite KFC. Senior me yenti anopai. Oh senior. Eya sempa zega 24 economy adwuma na ye dia be di nka. Mama de dia be di nka me fan say nka ye ni so. Na se de be ye anya mpanifo yo mo ga na he ne de wo beto anu. Mpanifo sika wo mu die e wo adwuma ye de wo to anu. Ye kaso munye si a wo munye. Gana mebu no bibi akaba no macha ato ye so. Je like be si a ye koso ni ade ade. Akabi ba se 24 economy e ba su. Ze mpanifo mo danu. Sika wo bedi o. Ka tiase ne de betia mebu ahe na wo de be mom. Mpanifo mo ye gofo mo ye ju aba adwuma kra ka tia di so yento mo pe mu. Na hwe ni ma ye koso se se atete yo ma so. Enti we ko market ne ye ka ye bo no. The same thing na ye bo no. Chobon and ma o yin tete watu ko ni ne se yentu ye pe mu yesa de adwuma yesa be se ne ye be kono minua wonka ne ye man na ga na nyina ye bre wati Medase pa nyame nka ho pa senior. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Senior udin any baby akasa free. Pacha me de asal me kasa free tema committee 2. Mr. Asal me yenti anopai. Me pacha 24 hours economy no ho.
media and yes, or my penny, Mamma Power. On tutu from Fabuon Toso. Send ye levy any betting task called Parliament, Momo Gituma or mobile waiting a year if you honor. Or pa on kitchen question MPP a bapawa you became. Medase no one so why venture. Edion, Egidio. Good morning. Good morning, Wafa. Hey, would you near dance man? Theatre. Boko dear. I'm Adam. If I no pay. Wafa, I'm in shout, Wabeja for. Mweshie mwa mode Sempefi Ghana mode Blaine, Uncle Ponsham on Camo. Wafa, many fees 24 hours economy no. Yenya ye kanke ye fine. The many fees painful baby sanka. Abodam de sha sanka sha fi. Think about no start near who say no I started. He said, Mr. Soban, don't do send our form way, Jumem. Akatia send ye teachers and then nursing for yan and say almost solid strike. Then why ya found into ye can and I say ye private companies no more be a Jumano. A bench cabin or dash yet the anony I can't be at what trail. Into your co platform, into your Musa, into your person, of course, you Musa, Juma or the Abano, a Bayer Juma, and Kakwaya and Yakuma, a quantama, Quanke Coast, Quana, Dinano, Oma 24 hours economy, and Omunya man a year in Lanajo, near Shatabus, no Quan or Maya could do it. And then you ever would say, my palm or yan, no, the other back council, yan yet. Yamin Samo, there's my palm or Good morning. Aladi Trasinte. Hey, Kofi ma. Ashaman Damon City me you. Over farm workers in the army the fa. Once the encan one. Then you Ketiki. I will Kumasi out in the Ejmo Accra. Yeah, no question. Very good. Once I don't know your program be no more car in Kuma factories I will see I go me boy. Sure. Offer. What is that 24-hour economy? No, and can you bad? Uti. Mitiepa. Don't say. I know na the car no. Some no na the insane be implemented na. I don't hear no. Very good. So the above way upon what kind of me 100%. You very for na say amu di bibi ba be to border. And come share normal workers na no mu adwuma mu de da no. Some are catching and you are 2 more and I say, be dinner age. So I say, over 4 years, Juma. Now, what you on 900 CD. Select AJ. Otia light bill, Otia water bill. At the end of the day, so one back. I ain't not the P. So, and I ain't on the Sube Savvy. Medase. Medase P. Good morning. Where am I last caller? We didn't be a free. The more be a free. Yes, senior, we didn't be a free. You be the problem if I can organize a nurse with you. Now, what to say? Yeah, me Adam senior. Mayn't you? Now, daddy, what to say? Yeah, me daddy, who ya pa? That is a religion, hope I do any papa, Radin Kano. Amen, amen, amen. And I'm in Check Mama, Binyaba, Naomi Wushing coming guitar organizer, and it just in Pokudia. I mean, Mamma House, National Organizer income. I mean, here, Dr. Mahmoud. Senior, you're bringing to the body tell my. Nobody tell about here. Open winning. Omampani Mahama, Obaka interview, yeah, 24-hour economy. No, the point near them was say voluntary. I don't know what. Yes, you can say voluntary. And the other voluntary, no, you take her. And the crocodile I Ghana for. And nobody buy some more land shares on you, almost a 24-hour plus. I don't know, Abanka's economy. Sure. What's the plus? What's the meaning of the plus? Plus not the on anything. And your mind is a number 30. Sa, ya botre sana who no. Sana mi hunu opening nan kan take Ghana for say. Guy, yan to last day mu. Na last day na kada ho, ni to last day 14.7%. Na afei what's up ka take Ghana for say. Who the dean dey be samba. What to what's up bebo. And the last day no what's up to that. What's up the 1 city e baba to petrol so. And what's the 8%. Medase, medase pa, ya minister no adventure. Mate boss, medase pi. Adventure no, in fact, it is a hwene no. Eti Obia was said the otene de ase.
Na me the offer so ma come no ma sem bia wa mpene to ma mfa ntwa to okra. Good morning. Yeah, good morning, me penny for na mo to say. Ya me adom pa cho di na bia ka free. Ma me the mic me free article. Brother Mike me yenti anopai. Me so kakra me kan say. 24 hours from the a year pa. Aye bompai say enka nyame adom emra so na nka mambu ni obi enye dwumanye. Na emom said the opam bom ekra ye no. The other things so mo je ekwanye and even though it's starting from affordable houses now you see now yen timi ye the area no yen start for ceremony nyina and see do be kan kwan no yen ceremony nyina wie anfa any ba kan the security wise ni nyina say ceremony nyina ebem anfa and this idea we start cost 90 after kwan no back no me say komunya kwan a back kwan be fa so such as back no also ni pebi we e mo back say and you say juma back so say back no kwa no franka adaka so say afa ya nye ni sa so a bra be ha uko juma be late mate what I say be da sipi ya me nshira no wa dwenkyira won so wo de aba mesra bintumi mfa bio entu a wo frɛ no mesra wa fato so bɔkɔ ma me wae me pa cho fa cha me efise bre ne ba bia do ne edi agora se dem penifo aka no ma che bo ochedua so a aya na waje bo empese e begeta e de ama me ma me nko badwafo ne nkyɛn na me nkwaje wonom final submissions na ye hwɛ de omudi sie ne ye kɔ mesra in fact ade ba kɔ ese hye no so ne se Ghana ne ye nyina ye dia ɛna so ma ne ye ma ye nyina sanye ye nyina ne ebehu na mane enti bibi ba ye nyina ye nyi MPP NDC ni PNC ni hwanto nkyɛn ne ye nyina ye hu de betuma ye de beboa sente saa pa de ne ye boa Ghana ne betwe ne se owia nam ye betwe saa na de biada mobro wani ne behu na mane na de oya manyoni na didi amen enti ye bese ye nyina ye nka ye ho mbom na bibi ba beboa ye nyina ye nta akiri se nya nso a ye nka ho nsɛm ne ye nyina ye mo na nye ne ye no ma ne ye kɔ ye ne ma me nkɔ abedwafo ne nkyɛn kofi Ebra ne 10 seconds pe boni tew na yenko. Now we can be say yenyi amanyosem nto nchen. Sure. Some of Ghanaians na nkasa mentality na ewe bi mutiri kra kan bi na ade we kra o mampani ye no ho so ye kra pa hwe na anko ye. Cause ot won mu dwene say party fufuro be ba na wa ba ye de wa be scrap no. Cause enye ne party na de ba ye nti de. Suni mfaso ehu hia. Nti ne party ba de obe clear free. It's very sad enye yen science mentality na yen nwene te se Ghana for na yen kambom na yen yema ade bia ye pese ye bia no enkoso yie na eboa oman na ebeboa me no mi no kose na eti oman ni mu nyame nshiro bia nyame nshira won so opambo Nhyiraba yeko unim obi ka asem bi se omampani etutu amna eno the 24-hour economy no ehye kura no kata so MPP ba power ene yo no na adwen omo ebeyi ato atwe oh yes say na make nti won ebi ani ebinum apam eye party atade ne de ahye too much sade no omampani bi ba no obeyi kire na eye papa na moma ye nyina ye like mumye nyina nsom na ye nhwe se beyi because ye mame ne o kasa ni nyina ye ma ye nyina ene empire ne se ye hwe se bibia ebekọ yie enye se ni like se bia ye bompai se oman no ensei enjingu emfaso ne sen se wate ase enti mesre se asem ne ye ba na se ye beka na mu na motifie no so no mo di adwen papa atachiri se ne ye be ya ebetimi ayeye na ne ye kasa ni nyina no e ka me last we bia meka ekwan ye nyei esenka yetimi ede train system no so esan bata se ne be ya se bia se factory bi wo baabi na se oye production we are at least ebetimi enye ka akwan so kra na odi factory na pa odi abankran enti no ye hwe se Ghana be yi 24-hour economy aba ye bompa say by 2-3 years 4 years to come no bia enya dwuma aye wo Ghana ye tua no aketua papa mate medasi pio pambo digibi yeko menua bema me ye ne tel me de migusu e de hama na ebo ho pan ye se ba bi otonfo de ne ndade ne bo no ne ho nsae ho ne hia ne pan na se ho na hia de eni se security no
si ebe flowing ni be koso amobia aye safer a security. Okay. Because the way a security no is say anu nama na ye bo nama na ye bo wani so it is a be free security ni app dia ebe nkofo be suru say on be pie aba anadwo aba abadwuma inte hon de mesre wo security na no ni main thing no tackle. Okay. Ana salary su no sikasem no say the minua be man kan sikasem no sebe sikane ba bum ba say na wanuma ye wo de obeba adwuma. Ana private sector hona aban ni say omo on board no yesre na enkoye partisan say bia we wa party A dia ye boa no we party B dia ye mfi no. Na sikana 4 billion ensa de you a dollars a dozen. A dozen pa. A dozen. Oh, unim de enta make asa. Who say brent be say or the 3 billion koto dan wo. The what fast on the Jan life man. Dollars or the 3 billion dollars. Jan life man na yen. Enta make asa ensa. Mate. Be da CPC ki nyame nhyira bebre. Dade Lumba si atankwan. Ya ne yakura no. Be da CP afrefo nyame nhyira mpapapa. Obi adwe nkyere no eye. Ya me nhyira mu nyina. Na ya sore so no. Na medimafo ya ba clinic for to inside afra do pay. In fact ade hia mo wakra bopre mantem mate den ne pam. Efise medimafo ya ba clinic e bia so e ba kon e wakra bopre mantem mu a. Dr. Tam Daso etena se e bo adwumaden. E manyere wa hodo wa dokro Ghana fo no. Wasam yade otu asese deku ne kwansa ma bi kura. Enti poku ase mayra ho no na medimafo ya ba clinic ye butu a ye je ayarehwe ne yesa Ghana fo ya de make say stroke na kan wato form waist pains ukotodwani na make say untumi nsode o bubu agu form infertility wo de untumi nya yefunu bo na wo de awoba wa kwa wade ase sanfinhia be ya duasani krache wo je den wa wade ya se ko pie ma medimafo ya ba clinic nyemo made ama woba wa na da chenso wanya bi de hye abusuan na nimnyam akra ye wo poku ase mayra Bobani anabra emperifu ahomatrofo na 0244 774 282 0244 774 282 ana 0500 727215 0500 727215 Bidima for your clinic was Dr. Tam Daso Branian Fabre and Fanto Yadian so Asa mesa so no memfa woda sonku wei ema me ngofase fu na me so de we ye happy birthday eko e de ma o chebafo in fact wo wasajapa na me ankasa me wofase Samuel ofole bo waten a oye nsem treni na oto nkadi fi sentimental e de ma DLFM ana o se yemfa woda sonku wei yemfa ma chebafo in fact chebafo yankopon hira o na o tin na fa nkire o onya wo kase pa na mfa mfra domo enkwa domo so happy birthday go as to you chebafo wo wasa japa we every Samuel ofole boaten na o se yemfa birthday we yemfa ma wo we so akwade ama o Beatrice Abra Cherewa wo London Hackney Romana Obuto na wo ye nurse in fact ho fe ye pa enti ukuno o husband the apostle Maswer Edujamfin enti apostle Maswer Edujamfin o se yan kan so do ye papa enti Abra Cherewa Beatrice Abra Cherewa ukuna ne den de apostle Maswer Edujamfin o so do papa penti ene wa wo de no na wo san nurse ni a wo US meche London Hackney ni yakopon hira wo na onye okese wonte na nimfa nkyere wo na mo awoda we ni nya seronko ade pa biele wasase we suo no o ma ebi ma onsa ban mu enti Beatrice Abra Cherewa a wo ye nurse wa London Hackney a wo ye nurse ni no wo husband apostle Maxwell Edujamfin wase yakopon hira wo na onye okese pa oda fo me de wasi me da sa o ka me ho fira no pa no nsia pempenso ye dure no me sare kunwa so me ya cross over akwa Abraham chen akwa gye apom den kyekere no betramo de ma DJ Hitman me da si pie dia me gyeso no eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na se enkoma on kofitela se obeboa me sanso no pambo de baby Joe wanwafo on beboa ye DJ Zigbi so beboa ye anopenya me nhyira mu nyina ya me yadoma mresem ye besen hye ye so na ma Abraham enemo atwa so me do bibi ase makramo
hwɛ me wɔ Legend TV anasa wo tie me e wɔ DLFM a me de dia metumi aka kyerɛ wa ne sɛ bra na behu Fada Abraham abusia se wote edin na